Imana igiye gukora ikintu gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo abantu bose Imana bazamenya ko ishobora byose. Twa Prophet Manivuga nje kuri kamera kubera message Imana yampaye kugira ngo nsangize wowe ndetse n'abanyarwanda muri rusange. N'ubuhanuzi bukomeye n'ubuhanuzi butoroshe, ariko mbuhawe n'Imana kugira ngo ugire icyo ukuramo. Mbere yuko ninjira muri ubu buhanuzi ndashaka kukubwira amagambo atatu. Ijambo rya mbere ni ukukubwira ngo umubabaro ufite n'agahinda ufite n'ibyakomerekeje umutima wawe, Imana igiye kugutabara udakozwe n'isoni. Ijambo rya kabiri niri kubwira ngo va mu byaha uhunge icyaha, kuko Satani yarahagurutse ategereje gusarura abera. Mwene data unkurikiranye, va mu byaha uhunge icyaha, kubera ko iminsi umaze urayizi. Iyo usigaje ntabwo uyizi, nkwibutse ko uri mu nyongezo. Iminsi rero Imana iguhaye y'inyongezo, ndagira nkubwire ngo va mu miteto ukorera Imana, kuko ubuzima bwawe Yesu arabushaka. Di message ya gatatu nza gutanga mbere yuko ninjira mu buhanuzi bw'igihugu Imana yampaye, ni message ikubwira ngo niba warasenze ukaba ufite amasezerano, rindira Imana yavuganye nawe ntabwo yakubeshe. Impamvu Imana itarabisohoza, iracyarimo gukura inzitizi zose mu nzira kugira ngo Imana nikugeza mu masezerano hatazagira ikintu kigusubiza mu butayu. Nyemerera dusenga Imana, Mana yo kwizegwa, Imana yo kwiringirwa, Alpha na Omega Adonai. Ndagushimiye ko wemeye ko ngaruka kuganiriza abanyarwanda bankurikiranye muri uyu mwanya. Ineza yawe igaragare, ubu butumwa ngiye gutanga Mana bugere ku bantu benshi, nkuko wabimbwiye, uhindura amateka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwene data wowe unkurikiranye, wowe ufunguye iyo video, ndi Prophet Manivuga. Imana yampaye message y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni message itoroshe kuyivuga, ariko Imana yambwiye ngo nyitambutse kuko ifite ikishaka gusangiza abanyarwanda. Nagiye kubona ubwo narindi mwiyerekwa, mbona indege yari irimo irazerera igihugu cy'u Rwanda, ariko iyo ndege ntabwo yari y'u Rwanda. Ngiye kubona iyo ndege yari ifitemo imbwa nyinshi. Uko indege itwara abantu, iyo ntabwo yari itwaye abantu, ahubwo nabonaga isa nitwaye imbwa. Ngiye kubona igeze mu kirere cy'u Rwanda, ya ndege irekura za mbwa ziramuka cyane, zirasakuza cyane ku buryo abantu bose bazumvaga. Ngiye kubona hasi muri icyo gihugu cy'u Rwanda harimo intare imwe, ariko iyo ntare yari ifite ubushobozi bwose bushoboka. Iyo ntare nabonaga iteye ubwoba. Ngiye kubona mbona icoshomeye za mbwa zose irazimira, izindi zisakuza zirukanka zihunga zitatanira mu mashyamba. Ngiye kubona mbona ya ntare ihindutse idarapo ry'igihugu. Imana irambwira ngo abanyarwanda aho bari, Imana yabagize nk'intare, ntabwo bakangwa, ntabwo bavogerwa. Imana irambwira ngo ihagaze ku gihugu cy'u Rwanda kandi igiye gusohoza umugambi wayo. Imana irambwira ngo aho yakuye abanyarwanda niho hari hakomeye. Uyu munsi ntitugira ubwoba, kuko Imana yacu irusha imbaraga abantu bose, irusha imbaraga abami bose bo kwisi. Ngiye kubona iyo ntare imaze kuziconshomera, mbona inyamaswa zose ziratatanye zikamoka, ariko zikamoka ziruka. Imana irambwira ngo nubwo Satani yahagurutse agahagurukira kurwanya abanyarwanda, agahagurukira kurwanya igihugu cy'u Rwanda, ariko Imana yohereje ingabo zayo, kandi izo ngabo Imana igiye gukora ikintu gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo abantu bose Imana bazamenya ko ishobora byose. Ngiye kubona mbona idarapo ry'igihugu rirazamutse. Imana irambwira ngo mbwire abanyarwanda aho baherereye hose, irambwira ngo igihugu cy'u Rwanda Imana igiye kukimenyekanisha mu bihugu bitandukanye, ku migabane yose itandukanye. Kandi muri uko kukimenyekanisha, Imana yambwiye ngo izabamenyekanisha nk'intare, izabamenyekanisha nk'abantu baremereye, izabamenyekanisha nk'abantu bafite imbaraga. Indi message nshaka gutambutsa Imana yambwiye, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo senga. Mwene data, va mu mukino usenge, ibihe birakomeye. Ubu buhanuzi ndimo ndahanura burakomeye. Ni ubuhanuzi bukubwira ngo va mu byo urimo usenge.
Satani yarahagurutse ahagurukira ubuzima bwawe. Ikintu cyose ugerageje kiranga. Iyo ucuruje ntutera imbere, iyo ubonye akazi ntukamaramo kabiri, iyo wubatse urugo rurasenyuka, uhorana amadeni adashira, uradepoza akazi ukakabura, uri mu buzima bwo kwizengurukaho budasobanutse. Imana yabwiye ngo haguruka usenge kugira ngo Imana igukubitire iyi ntambara urimo uranyuramo, igukubitire karande, igukubitire ibitero robele za kideya bonesike. Imana irashaka kugutabara. Haleluya. Imana irashaka kugutabara. Imana ishaka kukomora amarira. Imana ishaka kugukiza igisuzuguriro. Warababaye bihagije, abantu baguhaye ugwamenyo, bandi bavuga ko iyo Mana yawe izafita gutabara. Mwene data unkurikiranye, uri muri situation y'ubuzima butoroshe, ariko reka nkubwirire ijambo. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Imana yiteguye kugutabara. Imana yiteguye kugusetsa ibyo uri kunyuramo byuzuye umubabaro wawe. Ndagira nkubwire ngo Imana igiye kugaragarana nawe. Turi abanyamugisha, turi ubwoko butavumika. Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa. Muri izo ntambara uhagazemo, Imana itegereje kugutabara. Umugabo witwa Eliya yahungiye ku kagezi k'Ikereti ngo karakama. Kamaze gukama, Eliya arahangayika yisabira gupfa. Ndagira nkubwire ngo umva, tuza umutima wawe, wihangayika wikwisabira gupfa. Aho ngaho ubona inzira zawe ziborotse, aho ngaho ubona inzira zawe zifunze, niho Imana igiye kunyura iza kugutabara. Imana ya Isirayeli ikamenyekana ko ari Imana ishobora byose. Ubuzima bwose ubayemo bwarakubabaje kuva mu bwana bwawe wahuye n'ubuzima bushaririye. Mwene data unkurikiranye, ariko ndagira nkubwire iki kintu, Imana igiye kugutabara. Abanzi bawe bategereje kumwara. Muririmbyi yaravuze ngo intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko wagwanye uruhe rugamba. Muri urwo rugamba urimo urareba imbere yawe, muri izo ntambara ubona nta nzira, Imana yari itegereje gukina finale kugira ngo nigutabara bizitirirwe Imana. Ayo marira urimo urarira, uwo mubabaro ufite, ayo madeni, Imana igiye kugutabara. Imana yampaye ijambo riboneka mu gitabo cy'Imigani, ibice byaho 30, murongo waho wa 30. Biravuga ngo intare irusha izindi nyamaswa zose amaboko, kandi ntigira ikihunga. Wikongera guhunga, Imana iri kumwe nawe. Uri intare mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ry'Imana riravuga ngo intare yo mu muryango wa Yuda, Rema ya sete yabo, igishitsi cyo kwa Dawidi, Bibiliya iravuga ngo yaranesheje. Mwene data, uri intare, uri uwo mu muryango wa Yuda. Wegamiye intare ntabwo anyeganyezwa, wegamiye intare ntabwo agira ubwoba. Ndagira nkubwire ngo ibiguteye ubwoba, Imana iri kumwe nawe, witinya. Muri ayo marira urarurira, muri izo ntambara urimo kubona imbere yawe, aho ngaho byagucanze ukabona nta nzira, ubwo buzima bwuzuye umubabaro buguteye ubwoba, Imana iri kumwe nawe. Icyo Imana igusaba ni kimwe, n'ugukiranuka ukera imbuto z'Abakristo. Warirukanse muri iyi si ushakisha amafaranga, ariko ntacyo wabonye. Nyemerera nkubwire ngo nta handi wabonera amahoro usibye kuri Yesu. Abafite amafaranga bararira, abatayafite bararira. Abakene bararira, abakire bararira. Abize bararira, abatarize bararira. Ufite akazi ararira, n'utagafite ararira. Wabonye urubyaro arimo ararira, wabuze urubyaro arimo ararira. Nta handi twabonera amahoro, ni kuri Yesu wenyine gusa. Nta handi wabonera gukizwa, ni kuri Yesu wenyine. Mwene data, nyemerera nkubwire, ibintu byose wabona utari kumwe na Yesu ni umuruho n'amarira gusa. Nyemerera ubanze utunge Yesu, iyi message yumve neza. Imana yambwiye ngo nkubwire wowe unkurikiranye, wakoze byinshi byangwa n'amaso y'Imana. Imana iragutwikira, yanga ko wandagara. Wakoze ibicumuro biremereye biteye n'isoni, Imana yanga kugushira ku karubanda.
iragutwikira iravuga ngo hari igitondo izagufata ukihana. Nyemerera nkubwire ngo mwene data, garukira aho ugeze wihane, garukira aho ugeze uve mu byaha, garukira aho ugeze Imana iragushaka kandi irashaka kubohora ubuzima bwawe. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Ibyo ukeneye hari ababifite ariko barimo bararizwa nabyo. Nyemerera wemerere Yesu uyu mwanya, ari we ugenga ubuzima bwawe. Mana yabwiye Yakobo iramubwira ngo nzaguheka ku mugongo wanjye, imvi zizarinda ziba uruyenzi. Imana niyo yonyine igiheka umuntu akarinda asaza, ariko iyo umaze kugera imyaka 2 umubyeyi agukura mu mugongo ugatangira ukigenza. Yesu niwe wenyine wagushira mu mugongo. Abandi bose iyo bageze mu muraba bajya bakujugunya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato, ariko nza kugarukaho ngo ufitiye imbabazi nyinshi. Imana yarakuretse, abantu baguhimba ibinyoma bakuvuga uko bashaka, ariko ndashimira Imana igiye kukugarukaho igufitiye imbabazi nyinshi. Lopelezi ya domene mai, mwene data wowe unkurikiranye, Imana impaye iyi message yawe. Irambwiye ngo ibiganza byawe biri mu busa. Waragerageje ibiganza byawe ngo urebe ko wakora nk'abantu utera imbere. Satani yaguteje umwuka wo kuruhira ubusa. Ufite inyatsi, ibintu byose bikunyura mu myanya y'intoki utazi kuntu bigiye. Akira gukora ugatera imbere nk'abandi. Nkwatuyeho imbaraga z'Imana. Ibyo ari gukora ukabona ugiye guseba, ndaguhanuriye ntabwo uzaseba. Icyo Imana igukeneyeho n'umutima wawe wo kwihana ugakizwa ugakorera Imana. Isi irarushe n'abayituyemo bararushe. Emerera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ibyo wari urimo ubivemo, ushakisha Imana umutima wawe. Nyemerera 2 z'ijoro nkurarike, ndaba ndi live kuri YouTube channel ya Prophet Manivuga. Uze dusengana Imana live, Imana ibohora ubuzima bwawe. Ufite ingwara like umuntu 2 z'ijoro kuri live kuri YouTube, ndagusengera Imana yampaye impano zo gusengera abagwayi. Ndagusengera Imana kandi urakira. Ndari ku muntu aze wababajwe n'ibyaha, tumusengera Imana imubohore, tubona umunyago tuzashitse imbere y'Imana. 2 z'ijoro tuze gusubira tubonane live buri 2 z'ijoro, tuge kujya dukora igicaniro cy'amasengesho kinyura live kuri YouTube channel ya Prophet Manivuga. Ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye tubana, kandi turimo gutegura kugira ngo tujye dukora na Zoom. Hari abantu benshi bakeneye kubohoka, batabona uburyo bagera hano dusengera, kugira ngo tujye dusengana Imana. Imana iguha umugisha. I love you. Iyi message yisagiza abantu benshi batandukanye kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu burishijeho kwamamara. Imana iguha umugisha. 2 z'ijoro turaba turi live, uze kuza kuri YouTube channel ya Prophet Manivuga. Niba ufite n'umuntu murarike kugira ngo tuze kubana mu ijambo ry'Imana. Imana irinze abanyarwanda ndetse n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Nta numwe Satani naho yatera ibitero bingana gute, Imana yavuze ku bayobozi b'u Rwanda, Imana yavuze ku gihugu cy'u Rwanda. Aho cyavuye niho kure, amaboko y'Imana aracyari ku gihugu cy'u Rwanda. Ntimugire ubwoba, Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe nawe muri izo ntambara, yiteguye kugutabara. Shalom.